sa akong apo. Kay gibuntis niya aron masabot-sabotan ang ilang kasal. Kay kung dili, hait na kaayo ang sundang nga binait sa akong umakan ka lalaki. Sino'y Jaime ne? Unsa ka tinuod ka na ano'y Jaime? Tonyo, ang imuang anak nga laki na ibong nanguyang sa apong Jaime. Iyang friend nagkakita po sa imong anak ni Discartis Kaplin sa apong Jaime, anak ni Mercy. Tonyo, ang imuang anak na igugmaw kami noon sa apong Jaime. Ayaw kasabi, anak ni mo nakapabuntis, maoy ilang sulti sa apong Jaime, anak ni Mercy. Kasabang ni mo musukol na siguro, kalibog yun na iyang feeling. Kay nagbay nagsundang ang papasalbayin. Tonyo panumbalik, anak mo tabangin. Ang imuang anak na igugmaw kami noon sa apong Jaime. Ayaw kasabi, anak ni mo nakapabuntis, maoy ilang sulti sa apong Jaime, anak ni Mercy. Kasaba ni mo musukol na siguro, galibog yun na iyang feeling. Kay nagbay nagsundang ang papasambayin. Tonyo panumbalik, anak mo tabangin. Na igugmaw kami noon sa apong Jaime. Ayaw kasabi, anak ni mo nakapabuntis, maoy ilang sulti sa apong Jaime, anak ni Mercy.